shongora na hasorofa so mwere cyo nikunda munonga kandi munonga hate birebi umakanisa menye biningambara bakwaya iyo mu university hariya na amakanisa menye they are not doing music tuba kweshongora music yenye they do noise they don't do music hate yo kutamo uraro kayumba habuko music ebyo bitweta Festo Murunji twakutanjera wasiba kurunji eshaha zaba ibirize ciro neshaha eyamakuru agacencwire kandi rizuba nizoba rya Sunday ebiro 22 ebyo kwezi kwa kashatu mwaka no gw'I2026 makuru agacencwire agutwa kurundanara tugakusyaho okuruga akashows boma aho mu rurembo rwambara kandi orkwijaga kusonde Elias Ritugusa hamwe na Lois Gava no rumo rw'ubonero konkatagaga kuretira umbwijwire reka tworeke bukuru ebija bwebembire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Ne kuroba Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Roseform mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Roseform, a world of beauty. gacencwire kireki ubwina zo muri Katete umuntu wa katanu musandisha tayisurwe omukitebero Katete Mbarra City abeke mwe bashobanzirirwe bwanyuma yo munyabuzaro ko ryangatanisa miliyoni 27 omwizina ryo kubagarura kibanja umurushema ndobwe yabirahire statement nko kwesente zagenzere Jambogo University itandikire huru yo kwiha ubwo mu bana babishiki abine ntekateka zitashikire amashomo ga science jia bavoreki batamamana bakabareka ngo agishinabo basa kumunje binte emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Ne kuroba Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Roseform mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Roseform, a world of beauty. kare ndongera kutanjera omakuru gita gacencwire agutwa kurundanira izoberi ori kuzaga kusyahonde Elias Ritugusa hamwe na Lois Gava no Rumi urwo bubonero amakuru mbwijwire ariho musigazo yisurwo muri Katete umuri kitebero aho mu Rembo urwambara nyakwitwa yamanywankanu warinda disani kandi no mutura wo mu district ya Ntungamo konka abire natura umuri kitebero ubwo n'umuntu wa katanu kwitwa umbwire bwe sandisha tuzongo mu Rembo rwambara
bava mu bitundu bye bajja n'okweyongera obuntu tubasomesa naye nga bomanyi abantu abamu tebawulira bafajja okutya ssente gira nga apanisa obuntu omuntu tamumanyi nogenda okulya nti bakoze eki babuze tusuubiramu negana ababalagada amangi bavuka bekwekamu n'osanga bakoze eki badde omwo ne banywa mpaka saabunda ate abantu n'eddembe bantu dembe lisusse omuntu abeera mubaala mpaka saa 10 leka nebavaamu lekukolaki tebagala bagende kuba si yeesoose abantu babatemula n'embeera eriwo ebijambiya bangi ate ne poliisi egezaako naye poliisi enamba ntono sibawera nabo bakola kye bakola naye ne batuuka ne bakoma naye tubadde tusaba era gavumenti etwongerereko ku basirikale mu sijali badde kizibu naye obuzibu bwa balandoodi kuba abalandoodi bo balinabo kukya ssente omuntu oba avuddeyo oba aleese ssente za mwezi gumu ennyumba ye ng'emaze emyezi ena teriimu muntu tajja mubuuza nti ovuddewa tajja mubuuza kiwandiiko giwavudde wavuddeyo otya ye ajja kukwata bukwasi ssente omuntu najjayo light tumaze kufuna nguvi ayingidde light off zona tukuba natasemu abataka muje omwana emuyoka nafuluma kati musajja nalaba light ajjayo naruka mu kikali nagenda aleka panga aleka jaketi abataka temuyagala kuyamba polisi mwe sambi poze kunywa omwenge ng'ogwo adanywa omwenge ng'ogwo naye nga badanywa nga yingira mu nyumba ye ago n'amakuru g'obusasi kandi ebyo ni bimwe aha byakera kubaho aho mu rurembo urwambara twagumizamu n'amakuru family ey'omugenzi Mishach Katungwensi omu Rutunguru Kashozi Division omuri Shema Municipality bariyo nibarondera igura obutembero bwa nyuma y'omunyabuzaro kubaferaho miliyoni 27 akagaruka kabi gatero mu kihome sente ezibabihireho bakaba baziguruza mu kibanja kandi owabihireho sente kandi wabihireho esente okubagurira ekindi akaziryangatanisa yagaruka yabakomeza tushikira mu cyaro cya Rutunguru aho tushangira abana mukaga bo mugenzi Katungwensi bariyo baragangire kuoma bwa nyuma yo kubibaho miliyoni 27 ezibabire bagurizo mu kibanja barukuza kugura ekindi umunyabuzari wabo ubahire sente kubagurira ekibanja n'uwabarebye itaketa bintu enda kugura uriya yajya mutaka tuguze kitwa bamurana uriya yargayo yajya tinyomwampa sente itakanindo bagura Aneto bona abana mukuru wa famira akakorengana na mukibo manyerwe nkakete muhirwe ngo abenwe yabagurira kibanja habwo kugira ngo ababire no baguze kibanja bakaba batari kwenda kukiguza ba famire ya Katungwensi konka bwa nyuma yo kumukwasa sente bakarinda katezo kabura batyo kubamuterire simu yabagira ngo sente bakazumwibaho bona bana Aneti yamuterire simu ari kugira ati itaka kanindeba uko warundirira hihi bamubuza ko tarho aba bitaka kaba kugenda yajya ati ndiyagomborera rwanya mkinya inona nyine yanyu yandiye batwazayo twamusanga ona na mukazuba kwita hajara kutwayikireho itwe twatine bugama kwa sahejo tukagira pressa mwenu ekisingire yo kuba kwasena kuno busasi kugira ngo umukuru wabaka kwatwa yakomwa ahabwo kukora terzenshongezi hatunyo kigire kuntangaza nkagwerwa kagwe omuntu kushanga bakwirwa no bufuta bwa miliyoni 27 bwa nyuma yebyo bwakufite mu kihome erizo bakunareba mama jwire uniform nara nayo muza ntkonga Uganda omazima government kumwe n'umwange bikorwa nkebi tumushara mwe cyaha muheru tukubuza ngo hane tabamukomera ki ngo ayangire kwereza statement shikire seha ngo musango ngo akaguzurira kubi ngo wayikirize okuyaha babiri hane tsuwe akahaba baryari kare tutankantuka haba serikale ngo apana ngo wahandikira noha ngo ahire statement noha ngutiwe wahababere hatse wahababere hajara ngo haziwe twaza kutwara mu kihome
abafamire nibagira ngo abe by'amateka tabarabahwerire no babaturire na kuyabo cyo kunsasa munonga ha mukade wanje uko no kwimuka bakasagisa ubwo musango guyakube nahoza bakamuteka musango gwataseme kwana nahoza abo kwanga ajara war kujya ngo ahoze nawe ite tukumanya no biyabiye nahereza sente zo mukade ari kuzereza keti ajara kabataro kandi ubuyabira taruho ito noreba nitwe kugira ngo uwaza kwereza umuntu kintu umukorese endagano narsi njo kurambatero kamera muhanda kugira ngo eiza waza gukora kintu umuntu akorebe wabo inoga oha nogu yes hati tukamutera ka video twakamuteraho twamujyankete utereza sente zito mbuteka abo kubanga noreba ito ayika twaza kuzombwitane kandi ubutarikwenda nabwo kwikayo bakaturugunya situkati bakatwikiriza ngo ito tugambe benda ngo baturugunye tubakayikiriza kare twemerera no misho gawe cyukuru kuba kutureba benda baturyanise kare mbwana tubakayikiriza nabona bana ane tubakamwikiriza ngo agambe cyukuru kakuzagamba bajya ngo tiwasayiningira sane tiwabwambire siyo tiwazirota twafuna katamba kakwasirwa ubwo abafamire babire no bahayo sente tutyo twagambaho na ketu muhirwa hasumu nikwe kutugira ngo sente bakazahajara ngo bareke kumbehera nanye ngende sente nzayo sente bazimpa nzireta ajara zikwata shuma tobe twaragara tumingutu atu wajara kaba atensize na nomutabani wari senkazi ati aizana piti ngoko ndeni ngoko rabashum aizana piti atwa aizana piti omukuza kwemera omuntu wakayaridireho yashitire aja niyo kuza kwiruka antanisha ajara koratire ntuzaki baza turatepshika ati esaho ndiba yagire ko ati nyoko agire ko ndire nduru yiruka ari piti kuntu kankawo nisho mbugana makanda kapiti tubapura ko kabatsuga twayenda tumanyo wigwira umushangwa ha polisi ati onukwe ketu kutugira ngo nwe yagwigwire ari kutabariza hagera ngo konka bakagendana hamwe yamushendekereza kwiguraho umushango ati ito kubaheza kutwiba ngenda nkwa nyeta agera nziza tuzagomborere yitu tu reporting esente z'abantu tuzabona twagenda hamwe twazagomborere yitu twa reportinga polisi yo wita gomborera kashozi ati kubashikaho abantu mbweno okutondoza kwa polisi no kumanya batondoza bamanya ngo ajara niwe ya leta ki omutabani akiba sente bamukomo twagumiza mutwaza kabwo aho polisi yawe aho kuyashitireho kutwashitireho bajya ngo imeze sente ngo muzihe twagira ngo aneti wazitiye ngo tumugurire kibanza bakazitiba ate niko kutera aneti ngo ijokore statement ya sente zawe abafamire bashaba bakuru mu government kuba bayamba ngo habwo kuba bariyo no banyigwa ahabwo butagira wakubahwera nati niwo musube niwo basubire ahiguriyo kwiba hatunoye buza ahagataho haruhoki nyowe nkanye ngo muharati nyine nacikumye kugira ngo nangwe nanye ntora hanje ntumumpereze orsatindwine mwene government tumunyamba nanye mukangire mbabazi kandi umunya Uganda mukanteraho buryo ahinda ari kwikanimo mukahikayo konka mama kagaruka hari no businge abafamire yakatungwe ensobwa hatene ya rensi beshwe kiguru bwanyuma y'amasoko go kugura itaka ryabo obutashikira gasha kwa mayuka twaciri webare Michael atwacire twagumizamo na namakuru Chambogo University ahabwitaji erya burenge rwizuba umurekatungo mu district ya Bushenyi bahabwire abeje babishi okurekeraho muze go kutina okutwara amashomo ga science bari kutekateka ngo amashomago nagabojo kandi nabwe bari kutekateka ngo gagumere Ruben Twino mujana katehangwa umugambirizo wa Chambogo University nagira ngo cishangirwe ngo abana babisha binji no bari kushoma amashomo ga science na n'ikibaro ningashi mathematics umusiniya bitu abinje batina okugumizamo amashomago ahaza university omuhururu yo kujaguza njiri okwa amashomero ga science gari kubasa korwa bojo nabici Chambogo University ahabwe itaje rya burengero wizoba omurkatungu omurushayi district bataya isabeje babici abarukurengo mu rukumi okurwo amashomero ga senior gatargamwe na gamwe mcanga cyankore okubashomesa no kubahamya okumwana w'umwica arukubasa kutwara amashomo ga science aha university kandi akagakora kurunja munonga
tugana bishi tubarundanira aha tukore ibintu bishi icyo kubanza tureta bishi abine exhibition abine ebibagunjire muri science na technology bavoreke batamwamana bakabereka ngo abishi nabo basa kugunje ibintu icya kabiri twareta abishi abashomese bitu ba university abine PhD abakugumunonga mu mashomero ga science na technology bwento yang tubarete babaganira. Ruben Chinomjun Katehangwa omugambirizi wa Kyambogo University ayorekero kwatwaho ahawe biroto by'abana babici okuteganisibwa abazira barukuceramu abana babo amashomo baratware ensho nundi minji abazira baza kushomeki ngore kunganyoka nende cha kushomeki atuwasho macheni utinza kampi shangomana yamuhana ntromu science yamushomesa kushomesa akwa wenu mushomesa nari na amanyangushomona na kanegishe anuwishe mwenu mkivi ushanga ebiroto by'abana bimwe byafa ahabwo kugira ngo abazire babo benda bakore barukwenda tari by'abana barukwenda. So abana bitu babishiki emirundi mingi sciences ntibazitwara senior 5 senior 6 konko mushanga combinations ninga subjects zibashara mu kutwara either zitakubasa kubikiriza kora courses zibakwenda kora ha university. So shanga umwana yaronda subjects ze konko shanga hati ngitwe twantu admittinga twine ezitweta ngo ni subjects z'umuntu akiri kukora yakutunga courses. Amanda Anyimu omushomesa hari Kyambogo University najangwa amashomero gashemerere kufayo munonga okumanye biroto n'amashomo agabeji babo barukukunda kutari okubajema okutware batarukunda. They are tailored to do what they are actually meant to do, music, dance and drama. So you're not going to get somebody who is meant to do history and do biology. You are just training those children. So it allows the children evolve naturally. Oinde kureba ukambu combination no cheburwa mutuma not kujangu muzire aforce. So you're not supposed to be forced by the parents. Please bareka ngo wacheburra umutuma gwawe. Kyambogo University nabaragansa okugumza abantu bakonete bekansezi okureba ngo umwana w'umuki yayikirizamu okubasa kutwara amashomo ga science aha university nkabandi okubatankire kwejumbira omuhurreji gasha kwa Fred Turyakira Kabango. Webare Fred Turyakira Kabango twagumiza muri makuru umunyeshengero kazuwa Rakai Juliet Kinyamatama ajumirira barukwebembeza okutanisa abantu omudin hamwe na nenganda ombicure kabitari bumwe na mwe bihanga. Juliet Kinyamatama umunyeshengero kazuwa Rakai district abirazwe Chirantamong mukuru w'empanura zishengero omuyihanga omurukiko rw'omurundi gwa munana ahabwa Igabu Sako omurubushenyi ayerekero kwatwaho ahabwa abo bona batirama omukujana zenjiri eri kutanisa abantu omu madini n'enganda. Tiksi yedini orukwijika dina hiyabere yatusya nabaryo muzigwe shaheji kushanga na lete dini ona shwe dini nogereto mukubingo bworo nobota leto bworo kanda no tashishe bintu ahabo kuba kumkuba muri ba shareholders tubakubuza ngo yori wa dini ki ko sente zawe omusako niza kutambira umwana wananka kushoma nyenja kare nejaha natamba tubakuza kubanza kubuza dini yawe. 900 workers abari mu cyomeki haza neki necyabweju so factories ibiregesha eyigara na bweju zona zicinjira abakozi bari yomuka nibanyineka nibisheka bina bana bine kushoma abahinji bina majana gari gakura to kwajya ngarineho rote kugarberishebo tubine ho gateka. So as Echirungi all MPs elects you have a big challenge at hand. Manager wa Igabu Sako nabandi Borich Okusako eriyone kuraha speed kane shongeje bajejecheriro buhereza burungi obaruka ba members babo kuko banindewo mbitabo byitu byo mwaka ogokwire nkareba ba member batanditsire bari members igani 10 mu bire members emtware 1013 abatanditsire batabikire billion 8 mwazireba muzibikire abatanditsire tutine mugabo turumbira billion naze mugabo ezo ne sente zitarga mu banka ebyo bugiga nabyo billion byeyongera abatandikire twina kasente kake nganite kushanga bugiga gwitu billion muza billion 15 abanyika buni masema munonga mwebare kumanya kubika dero mukaguza
no manito tuligire hare nikunda kugambira abantu nti nyo ndio mukazi wa burijo mbwe niro nabire nti hasento mu mushanga akari manager wa mushanga sentikago akari munywani witu nyo nibanye engineer Timothy mwene akakunda kutugira ati nabeshengereza engineer na Rebecca ati mutakahindura moto yitu mukaguza rero mukabika mubice rero kumureza kubika mukoreki abatwire no babika no kweguza omusakweji n'abahinji b'amajani agabantu zo kugwa katare nikwe kuza mu entaro za factory zjwanjizemu n'abarukoresa kube mu kutuya amasomo kandi ababajumirirwe bashabo kurekeraho muzogu konkanye no busasi bwinji kandi nanye nisha mu president karatu yabi konkana hati ni nyimbuze cyo buzo abababire barho tubareke batahe bagende nimwe murakigarike mbakamba ba factory nogera ngo bakabanza kuzo politics zo bwirobo sakweje takatandikire ekisakwe takuza kutandika nimbasha bamutukozese social media omukutunde ebintu ebikuturetera sente ngano kute sente hasi mu data okatamu sente zo kushisha zo kujumirira ekyabandi bariyo nibakora kandi hotakugambe cyo ryo noza kukora kugira ngo mutekeho ubwangu bwetebenkanise mutandike gukora ahabwo kuba factory je yo kureba wajemereze kamara wiki ekataho kwezi ekataho amezi abiri waza kwija noshange byo memwe byacerebere byafire usange mwe to kumanya byashokire mweno okugumiza muno mukora n'ekintu kikuruka abakozere kurunjo mwako guhire bahirwe behembo gasha kwa Ben Mhozo webare Ben Mhozo murebi witu wa TV Sto Murunji ntukusima aho kuturebera hona kandi webare na no kutorana kureba TV West turi mu makuru agacencwire konga twaza kubanza tumure ukaje tugarukana makuru agandi Garukurataho naga kushikibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Agarukurataho okujaguze kiro cha Mariamu abakazi bashongwa mwaka kumu ahabwo kuhamba abana baboje muri ntungamo agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Manager, ogito wagito. Ko kama tumukidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikiza ngo okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Dio ni shara cake tukaza kunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Nembogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje otwiro inecyetengo cyo kushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery nizakwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kure ni kugenda omisha hishomero okumenya birakiraho
tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Ivrin Health Training Institute, Mbarara City, improving community health. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazimorya hano bariyo bategerize mu mbagano mangwe shazakire wansugo mu motoka riyo nenyusi yo gwisha kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire konka mwami tera chairman wembaga atongeze we nako kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kanusira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entanga wuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS ebyo kwemeka byongera koroba kankwanjurire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ibindi binji kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri Mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology Spiria eco nabyombecyesi cyangale nka bendera ya Uganda bashangari mayiro 8 Mbarara Kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 cyenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojona bishi emyaka 21 okwisari 85 okwera Chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo iyo bujunanizibwa umwaka wo guterize ukwehandikisa no kwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe 2 3 ina 5 mukaga ninga not mushanju ina 5 ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona okumanya berukiraho tera note mushanju 2 mukaga note ina 5 narishi note mushanju 2 mukaga mushanju 5 ina emwe. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencwire agecwekeci aba Rotary Club ku rugo muri Mutundwe bakwatireho Kinyansano Girls bari kubombekera Amizi Marungi agamazire sente eziri kurenga muri miliyoni 25 umuri Rukonjero municipality Chiba Kinyansano bashomira
Stella Muhumuza Muheru or president wa Rotary Club of Mutundwe nagira ngo bwashomera Kinyansano Girls bakaba binekiza ubukibura ry'amizi enshonge mu gemiserize kugaruka kwatara hishomereri kana guko ishomera hapati nekizo cy'amizi. So as an OG kunabire president wa Rotary Club ya Mutundwe cyabanze kunijo no kugaruka hinari akwankani mayekizo cy'abishikire so president ashabera bejo koresa kurunja mizaga no kugarinda je. So students, please wash your hands one by one. I think it is a lifetime project because sources carry any record of drying. So we pray we maintain that flow because it is too much. Ilizoba tujaha shendekerize mwa club zitu Rotary Club ya Mutundwe mu commissioninga amezi agabahire ishomero rya Kinyansano Girls. Itwe Rotary mikimwe ahabituru gukora kimwangingo zitu mushange kitukora icyo kwereza amezi. Arani cyasimire urumukuru wa Kinyansano Girls hamwe nabeji basimira ba Rotary Club of Mutundwe abo kubijuka bentinamize gumutsharara dine yo reserve konkane kwata amiza gaha agoba kwita rano amiza gaha safesa gakorwa mu rugo rero tugapampinga tugatomutanga rero tugatreating so tukumanyisa ngo mucyanda injura yabura nigaba gatari yo mutsharara rero sometimes amizi gabura otegereza na national water na go gabura oshango bunda bana bashohora heru kuza kurondo mu maziba no mu migano andi ecyo kintu cyo buremezi kugira ngo abishiki bagende badafata amizi mungeno hati gasha kwa dano basibiye webare dano basibiye twagumiza musa ko yacigarama People's Financial Services batori nakacikwa kasya aho binji bagarukireho batine cakanisa ebibiro mu rukiko urwo kwendera umwaka w'2025 na no kwinguze mbarira eyo mwaka umusyo gw'2026 2027 orubire ahambuga nkuru ezasa kweji umurkanyeganyeje umuroma sheruka mu district ya Shema. Bamemba ba Kigarama People's Sacco obwa hatesurwe Kigarama People's Financial Services babanduzo mu rushiko rwabona urw'umurundo gwa Bernagumwe aho banjuri kanika bitu na nilo libera shaka mshanzu etwara na mshanzu ekunisha tunda shaka watunga bilioni ina na bilioni kwenda chana leo etwara aronetano na tara ina kani na unako kubarira bilioni 5 na bilioni 5 etwara kunyari na shilingi 10 mpaka 25 kakiri na kishwa shura kwa tantwa mzamtwa wemeka bate kanisa hatubantu bile erumburu kimwe n'abakozi nabo teretse kubaronda abarajikore izobe twanzitwanjura numbaso tujya kuta cyamya kugira ngo tuye tushakasya konka kuba mayisango kimwa tugambire tukikoze hatwine niyo tsakwakita Kampala branch arkongo road utere mu ngaro abakristo umurukiko rubatorine bamemba basya abasakweji aho chairman wa board Grace Nwagabarukumbagaza nakacikwa ka executive kagarukire katine cakanisa ubwa hatabegisirweho Father Adrian Benywanera hamwe na Father Paul Kurugabya Mugisha hamwe nabandi umurukiko ru abanya-Uganda bashabiro kwegita hari Kigarama People's Financial Services ahabwo ubuhereza burunjo bine konka bwo buhereza burungi quality service eyo kutekera memba maju bitari byo kumujuma ninjira ni nkweta ngo ujo tuye joining wa Kigarama People's Sacco abokerizwa na yanjurujura emitwaro ebirinecwe yabamemba nishaka gushadiki muyize mongere ingabo banka yitu tunge sente zikanye base kweguza base kuze kutungura ibyango bitu. The more we have the numbers, the more we grow. I know twaheza kumobilizing enough savings, share capital, building our internal capitalization base. Then we shall take Kigarama People's
to a very better level. Wilson asasira kafurembo by'obushubuzi mu district ya Shema ashabire ba delegates okutamana hakanyise megabo ekirari Teresa kweje yiyongera kutunguka kutwalira tuzo mu branch tureba branch uko yari gukora byona kandi twatureba nanga zone tureba share capital tureba savings tureba uko mwegurize sente tugaraka tureba na portfolio at risk. The power of compound interest kwikabo ikushanga abantu barakora cyaki nikazara savings and reinvest so jana no masijere naona mshashuri aha kuba no wano swara kushuza ngugube na wangobere then rego kwa kujaki okuwa kugaruka ukashashura akakiiko katorinwe nikija kwembera saa kwejo kumara emyaka 4 kandi baraganiisa okutungura eby'entaasya n'okutandikira kwigura itaagi ry'abiri 10 eriri muri Kampala opposite na Shua House Arbombo Road okugumizamu kusyaha abantu obuheereza aha TV West and Aidan Bataringaya. Webare Aidan Bataringaya w'umuhandiki wa Uganda Cooperatives Alliance ekitongole kirukurebe na byabeteri no mu Uganda Ivan Asimwe yahamya ku kidefise sako nkemwe ahariza sako ezirukora kurunji omu district ya Kanungu. Ivan Asimwe umuhandiki mukuru wa Uganda Cooperative Alliance kandi orukorera Cooperative Bank asimire kidefise sako ahabokora kurunji emirimo yabo kandi bigwireho na offices umbara bene batamburize emirimo yabo kandi cyukwenda nguna sako zindi zege management na staff ukugira amazima izinde sako no shanga manager ayiba center guru bamuronda guru konka washanga mwine manager ariyo nakora development engage na staff n'ikintu cy'umugisha munonga se chamani munonga twenda kura taho hati muneji nyake ibiri chamani munonga twenda kutuza kwika mu bantu tubashomese tubashobororere products zete zitwine kandi cyo tongera muna products zindi tuziboneze zo kugira ngo buri muntu wena atitse cyo ko barakora cyona aranze ngo yatunga product ebonire yo kutunga oberezo mu banka ahabo koraje sako ya kidefise yongera ubwiga bwayo kandi nabagira ngo buhereza n'uburunji agweshongejo turanza ngo abantu batangije kumiza barakunda banka baragije mu munonga kandi kubishire mu twayongera kutamo buhereza twatungana sente kati ko munyaka kesha ibirewe yaraha tombekire offices zetu nunji kanye nishatu eza yitu atungo mishatu kwigura twaza kuba turakozesa turabahamuna no buhereza owa hatsa kweji eyorekerire kushika hihi n'abantu kubasi obuhereza bwajuba no kuombeka amataja gando muri Kanungu mu bantu abatunzi bende abembuzi abentama livestock products kugira ngo n'abantu bona baganyigwemo amuntu turikwazikanye n'ibyo kutunga kandi ubwo turakorengana bo kurungi turaja ngo tutemu n'aka insurance kugira ngo wajange cinta cha kubatunga mezi buninga batunga ikigwerereza mu kutunga kwabo no mu bwingi bwabo ikintu cyabo cyongere insurance yetu tugikavaringe kugira ngo abantu batakafekwa kandi kidefisize nekoraje kurakorana system ito atandika delegate system ni delegate ngira mware bo bucwere bwa buruhu byo muwena abaryaha muri ko abatuma kugira ngo bagende mu pricing clients abandi kidefise yabase kurakorana kurenga nihitwahika kidefise sako ekatanduko mu mwaka gw'2022 n'abantu nkagana babiri gwonkobwa hati yasya bamemba bari kuhiko mutwaro gumwe 15 gasha kwa Hweza Wilfred webare Hweza Wilfred babazira mu district ya Mutuma behanangire zibwo kufaha abana babo na no kubarebera umuco bahwere okwetantara okwetwara omubyensi bagambirwa kusima kwa Sentinel SS mu district ya Mutuma abazeire bashabirwa butoso kufaha abana babo kibahwera kukura batarukwegomba kandi barakwekunda ebi bigambirwa hari Sentinel SS mu rukiko rw'abazire mu district ya Mutuma
ni nkobundo butashashura fees ombwire mwino cyangwa ubundi abana bamwe bateganisibwamo ahabwa school fees kugira ngo tubagishashura mbwire kandi no kunanagambire ubundi usanga abazira bamwe bohereza abana bacerirwa kumurika. We have maintained a good performance Sentinel and ichikuletera twaperforming aje mnonga ecyo kubanza ni committed staff teamwork orahamwe mu rukiko ruhabire mu nokusima beje abakoze kurungi omubibuzo bya senior ya mukaga ngombe nje tureteka performing aje icyo kubanza tube n'abashomesa barundi bakutereza kire itwahendera kushomera itwahenda consulting tuzoyo batuhereza kire tushoma na Uganda yubwira ubu nishetaga kubo inoko uko icyo yeterireho kugira icyo wagayine so nabwo icyo twetaga kutamu namani kureba ngo twazo mu mashomero twashoma insima basomesa ba Sentinel habo kusomesa kurungi abeji bakatunga bakahereza abana kurungi ebarago kandi basima munongano mwako gwahwire bakasomesa kurungi abeji n'umwana wanje kayikumi na musanzu ndage bakamuhereza cyera batari yayibasa umugandi abazira mu district ya Shema bashabira ko itantaro kuganira biri kwata amashomero gabo bwe bari mu bara kureka bagume bakirira amashomero bahiyo kwetombwita ningo kusima kwabo eki kututambiko no hataha no kugira ngo enamba y'abana ne yongera kandi bizimbe twine bice tukabire twenda twongere bizimbe by'abana icyo ni kimwe icya kabiri amizi twine mizi marunja ishomero mtukitaha amizi gizuba ugataho mu kizuba kuri bagambira wo mu rukiko rw'abazira haruwe bare primary school mu district ya Shema tugenderere ninga kitwerekerere okushomesa abana bitu kandi bakamwana bakoraki tugenderere kushomesa abazire bakamanya ahamyuga yabo ndenda kubanza kusima government itwenka abashomesa babibare na head teacher witu n'abanyakakigo bitu n'abazire bitu aha kuba government stiremu ebintu by'amani nonga nkaza workshop tuyo twego bundu kodi obusya agachinezo agutweta struggling schools especially on performance umukorera abana na no mubyombeko kugeza kuronda ukuba kubasa kwataganisa hamwe bakakorera hamwe bakombe kama shumiro gawo abo kwishumira yarta muri yano no muhondano nikitiyamba ni education sector kugira ngo twabayamba gashakwa Onesimus India nabo webare Onesimus India nabo twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agande katochi yeri no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa mutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi yeri no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi Eina chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho hati mchara wanje mwami numanya abana nubagaruka yahishomero kandi ibintu bicira kubi abo washota kutwara icweka cha fiza ishomero rya junior rireze moto tukazishashura bwanyuma mwami wanje abwa chita kushashura ntukozesa momo no tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konkana bwono basa kushabaroni ya fees obwe n'amashomera gacejumbire ndige basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gwona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani yishomero ahabwo kwejumbiramo no basa no kushabaroni ya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app no yendebero byanyense birungi ahabo umwana wawe Chinon High School ero kushangwa haruguto rwambara kabare nico kigarukwa mu cyawe bino bwegeso bumutindo bine ona A level omashomaga arts na sciences enshomesa yabo netebana na curriculum mwensya programs zabo nizitebekanisa beji okwika kurunje buzo no kurengaho bakaba basinguzi ombyamagara agabwanyuma ye class Chinon High School bine ibiciro ry'ibitabo library ejiro bwenje obwo kubuture byo kucondoza
abeji okoshomera habwabo bonka laboratory eri kwera abeji okangahanga ebisya n'ebyoga abashomesa batendekirweje kandi behireyo ahabwo obusingizi bw'abeji okwandika abeji nikugenda omisho kino high school neshangwa Rwampara ahari gutonyijendwa orwambarara kabare hihi na Rwampara district headquarters esimu noti mushajoti 2 kinana nemwe cyenda nishatu 13 Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's kiss. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Bankeji ya Igabu ninjikunda munonga abukuba Igabu nyambere nempereza ka school fees roni nempereza fertilizer nzo mto mu rutoke rwanje mto mu majani ganje nyongera no mu ka business kanje abantu bona nimbatera umuranga ntibizo mu Igabu sako ahabwo kuba neza kuba yamba umuntu waburizo nananda nkaka sente kandi takayibasa wenga mwe nintera umuranga ngubize bo joining Igabu sako baganyurwemo Igarabu wejo tifa masako Igabu eiziro kwera omukutungwere ntasiya yawe Shanje Butare Chamuhunga Bushenyi district Ningoma tajigitaga Buhejo na Kanunka branches omuri Buhejo district na Kagarama branch omuri Kagarama town council Ntungamo district Tera noti mushanju munana mukaga noti 13 noti 2 Urenje rizoba inko ekitongole kirukore byome bihangazi ebyomurembe mbaba mu Rurembo Rwambarara nebyoma nka demolition breakers ezikushenya concrete nebishenje enkito za safety rain boots face masks n'emyenda yo kujwara ha sites reba cutting discs za metal diamond na wood otebirwe sanders emisumeno routers grinders hari inko ebyoma byo kushusha imbuga ebyamanda n'ebyamajuta ebyo kushara bimuri ebijuma hamwe na za fence nebyo kutimba bina bye bikondo ha uwe washing bay reba ka pressure washer akamashanyarazi akamanda hamwe nayo kodesa majuta generators ziriho buruho nebindi binji byoma aha sentenche ahaduka yitumbarara high street ahashungire na highway restaurant esimu noti mushanju munana note anana mushanju aruna mukaga nshanju na mushanju Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management public administration guidance and counseling computer science and English IT records management accounting and finance business management journalism tourism building construction electrical installation mechanics plumbing hamwe na gandi minji amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB DIT hamwe na Makerere University Rwashamire Vocational Institute twine in service pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi kwehandikisa nukugendo misho tera inamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Katinage bampacking it Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Mama, only don't tell. Banangi. MTN. Tata omwana ogenda mugambako oba wali wano. Sente zembadde ngenda okusasula ku school fees z'omukulu zigenda kunyambako okuweerera batoobe
abalala babiri MTN mama ngenkoledde kinene ngasinga mama sirijera bidobulamu bwange bonna ngenda kusimya kusasa school fees nyiga star 165 star 80 ashi sasula school fees ngokozesa momo school funds masomo tugenda zigaba osobola okwewora waliwo school fees loan genda ofune loan oba tolinawo sente ozisasule mu bbanga mpola mpola obulamu tamulenga buli gona mwami waza kurugaho yejekeho hona mazima nyewe nkabanda reba umusiro gwanje kugurukusha agarahanga taro cintatiro umusiro gw'ibicorogo buri kirisa cyo nangitiremo murana kabumwe abazenyo nabo mukasheshe konka reba umusiro gwa murano rebo gwanje nkakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba hata bicho niyo bintu bikuteze nduru no yabantamero mo yabawe bicori mukakapere mushanje nakosije musa cha crop champion taro muhinjo migando arukweza atakoze jimusa cha crop champion umuhinji wen gose jimusa cha crop champion abashubuza mucanje a Joseph Farm Supplies a Kings Plaza omishoga Coppers Complex eduka namba G1 jimuset ni chango maduka gona omwihanga crop champion the farmer's best choice. Some things don't arrive. They've always been. You see, every day that I wake up, I am more than what you see. Not for a day, for all of time. We don't merely gaze outward, we birth new worlds. Until quietly, something shifts. We are the ones we've been waiting for. Seeing. Find your tribe. Recognizing. Speak each other's name in praise. Becoming. Every time I made a leap of faith, I jumped afraid. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it. Shaping every story, every voice, every breath. The privilege of a lifetime is being who you are. We are because she is. And because tomorrow they will be. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. makuru agacencuire ageshweka chito cha muheru abakurustayo ahaburiso bwa St Mark Kamahuri omwishaza rya Rushenyu mu district ya Ntungamo Elizuba bajaguza ekiro cha Mariamu aba bashabwa kube cyo kureberaho Kamariamu obuya na Nuktamani omukuza abana babo gabagari y'amashemerwa akari no kwimbisa oba bakrustayo bo burisa wa St Mark Kamahuri barukuzaguza ekiro cha Maria Magdalena okushaba kwa ebemberwa mukuru wa Mothers Union ahabwa bugorobi Church of Uganda omuri Kampala Proviat Mwesije kandi yajumirira abakazi abebembizo muze go kutoroboza abana babojo Izuba tubinekezi ez'abakazi bali kukozesa abana b'obujo bato nechenaku kokanya wewe twaza amajibitu tukegeza abana bitu okugira ngo amagwe n'ibinde tukabasharira tukagamba nabo oba n'umusire olukora bamugwire mubito inesente omwana mushoborore amanyemu izo neto inesente kokanya nchakare kuhangara za kugenza sente murebe abitari okiruta tumushabire tumwiye w'ibiteno ntabwo binyenda kubagambira waguma wazara kana kawe washobora nako utakagire handi utakagire kugira batakanete sotoka nkora za rutari ukamurikire mukama orukuru byo kurebuza no kushizuma sente za parish development model Caroline Kamusime kandi wabari umjenyi mukuru yajumirira abakazi ababire cyo kureberaho kibi ahabana babo icyara kugira ngo cisiro bushwere hata
hati nangwa abakazi bamwe no kuterana batera ushanga ari mukesi zinyinji kuno ngo abakazi mbo batira abashija konke byongeye kushanga ngo kuna bakore byabinji nabatwarwa marwa nabakazi bakuza munongo mu kunywa marwa bacija bahendera bagiro mu kurwana nabana bo bari ngo kuba bakuza abo kuba to kubasa kuboriro sinzire okija muhara wawe ninga mutabano wage nakorebana bakucizana bakutasi mu njo mukasheshe okangira nkwinesha rungi cona icyari kubasa kwihaho ubwo buhereza bwo kureberera abana n'ububasi bwa Yesu wotine Yesu omanye ngo abana bakurema abakazi nintero umuranga kandi kubasha abakazi kwitoza je bantu mwe abakazi birebi tugezerwa arambi ushanga umukazi ajwire mini ayicoro umwana we yajwara mini umwana agenderayo so kwenanisha abantu abakazi bazo mu bikorwa by'ubwa maraya banywa amarwa bazo mu mabara bazo mu matawuni bakora nk'abashayija amakanisa garukoro burisa wa St Mark Kamahuri gona gazindukira Mariamu emishenga yo mutano umugandi bwana mukuru wa Buhungiro Parish Father Godfrey Abenitwe yashaba Christian Parish yangarama bukangi Singiro District okuba abanyambabazi no kuhagira amaramzo ngo habo kuba umuntu muharu kurugumugisha ikayanje nshobire bisheke takushobera umusaho lyaho tushomba sande tuhamtwizo yoryaho konka hateta kusobate kusinga nawe cyo bunu bobuyire tstame na family tsabe tsabera nakagito kwa message milioni mukaga ne mutwaro 50 zarundanwa okwombe kenju ya Bikira Maria no bukirezi bwinji abanyakaturiki bawe abari kuturambara bakuretera ebahasa ya millions 5 n'emitwaro 50 millions mukaga n'emitwaro 5 hamwe nente kukwatiraho ahakombeka enzu ya Bikira Maria ahaje ya Bikira Maria uzatahimutwariko wewe ni mwana section wewe project bateketa makumyana buri burwire tubanze zo parishes kugira ngo tugarike nyuma back to the community bakwatiraho ahabentunguka omugandi Reverend Wilson Twinomuhezi achidikon wa Kanyantorogo district ya Kanungu yataha ntebe Reverend Bob Mbabazi wa Yesu omuntebe yoburisa bwa Centenary Church of Uganda kugisha abalinde afabreya n'abanabusare mukama watso gushaka kwa meshoke nibyo kujya yabagara njagumani korantyo mukama ni muhezi wanje ruhanga abakustayo bakunde mwayumba bakanyantorogo nagoranye nahindikwe okutungo mweshoko kandi bo takawa ngabo mugume mutano nsime Bishop Wit the Right Reverend Dan Zoreka umpiro mugisha kugira ngo umbeho umurisa. It was my first time kuba a parish priest mwenu ni musima munonga kandi nda kusima abantu ba Centenary Church of Uganda Kanyantorogo abanyakirire kurungi kandi nyenda kubaragana santire koko nane ndahira nti ni kwendi gumana inkoransyo mukama ryo muwezi wanje ebyo byone bitwarahirira kuburire njiri kushabira abantu kureta rukundo na nentungo ko mbantu ni kwenda gumene imbikora ati urabura bo waheza kwast kugulisobu gasha kwa Elias Ortugusa Ruth Nwamanya na Hweza Wilfred kare twagumiza mu namakuru amashomero gasha bwo kwinge miti erukwane bijumangu cwera beji okujirebera nkagumwe ahamyuga umukushoma kwabo abahangu umbyo bahangwano bagira ngo shikirahwere okuhabana na nabashomese bijuma byo kurya kureka nikija kubahwera na no mukurinde byo bahangu. In the first place, green color is the color prevailing in the natural environment. okushaba amashomero kuhinga bijuma kozerwa bw'aba ministry ya mizo no bahangwa babiri no bahendere sande yo kwemura kirekiro cya mizo munsi yona
iron tree. We have been championing the issue of the livelihoods of our communities. We don't only want to restore the environment, but also support the livelihoods of the communities. So here in Rubare, we have been supporting greening of this Rubare church and the primary school where we have been before. Aba batayire Rubare primary school umuri Kashari Mbarara kandi uko babyire imitumagana abiri y'ebijuma. Nchibyaro mwizina rya tatitwe niriyo mwana niriyo moyo rukwera. In this phase we are supporting the church with 100 seedlings, assorted fruit trees, and we want to recognize our partners, Roofings, who gave us a total of 1,000 seedlings. Patanaza bizeraha bakaturambura bakatwenkareginga tutimbe bina tukabitimba kandi twarangukwacunze ngo amashomero macho muri imbarra banite twa benefitinga umubyare miti ije mite yitwarita niyo mutano bwo kuba wareba kunani ndambura rambura ndebe mtuma ndeba kitingurebaho ejijuma kirihwaha ndeba hebitoke byonka kuriya kimeche bine no muneke mbwenu twashemerwa munonga mwe baro kutwakira Omugandi polisi muri Fort Portrait arabura barukutahira byo bahangwa umucyange cya Rwenzori byagambwa hamukoro go kwirukanga kwaba kugenderera kurinde byo bahangwa amugera gwa mpanga. Nga polisi tulina obuvunanyizibwa okuteeka amateeka mu nkola agafuga obutonde bw'ensi naye okugobera ebiragiro ebirinda obutonde bw'ensi tulina ekirala kitusobola okukolako especially okukumakuma abantu ba bulijjo okumanya nti obutonde bw'ensi kintu kya buwangwa nnyo. Enamba y'abantu ab'okuzaalwa bantu bayingi kandi ebitukwetaaga bingi twetaaga amaizi twetaaga ebyokulya twetaaga itaka tirikweyongera n'amaizi nago kakubatagalina tigarukweyongera. Bamwe mbayita mu kwirukanga oku nibagira n'obujunanizibwa bwa buri muntu okurinda ebyo bahangwa. Terere minyeto yona hori ekyo kintu kya Ministry of Water and Environment yonka nekito twena nk'abanya Uganda nk'abantu ba Toro nk'abantu ba Kamwenge kabarole Kyenjojo Kitagwenda na districts zone ahimpanga erikuraba na emyanya yone tari mu mpanga nkomugera buli okumanya nekishara oba n'omugera oba n'enyaja gireberere kurungi ate omugera gwa mpanga of course twagumizamo okuhenda ebiragiro by'emkwani by'uwo mugera gukwaho mu myaka 5 ninga na 5 ni hari umugera ni gukoma shanga foto city etine mizi. Abasinge mpakezi bahebwe medali na sente eziri hagati ya mitwari 10 n'emitwari 50 gasha kwa Michael tumwakire na Gilbert Muhanguzi. Kare mwebare abanyamakuru bita amakuru agacencuire aho nho twagahendera kandi wabanaga kusiyaho ndi Elias Ritugusa hamwe na Lois Gava no rumo rwo bonero itwendeze kurara kuronje. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app.
bushobozi bw'omuzire n'obwetagwa.